Rakwasi, over to you. But I see, it is said near Canona Ghana for being so, Yema, ye Premier League, no, and Yakono, and ye fair. That's a question, me cheer 100 Ghana cedis, Aquacoche, Kotokokrani, Diana, Alice Filioke said, we call him match. That's true. Yes, that's true. They got 20, 10, 15 Ghana, and AJGO, who are cross post stadium, Master Sport. I saw you in Sunny about. Nah, yeah, 10 Ghana, 20 Ghana. Yeah. Wait, you're teaching football. Yeah, yeah, someone. Na no kwa no ye 10 Ghana no kwa na das. Yeah, man. Em se nanom se mehwe ba ko ipem se ese aduana ne other team ya wa cross post. Hey. Na we yeah, they are chow kra. Na obunya straight and bi so. Wow, you be fan sa ja. Ben. I was here that. All right. Hey, don't throw here any police can pim na dangerous pa o. But anyan, don't that no. Yeah, university no. E hormo all classes there. Minimum only last the theater was na ko police game. That's how the idea here ko to you know. Ko theater. Oh, as the thesis you crew man I say I know ya. As a police omu say we na wrong so I don't know. Yeah. But na so ugura mu what do junction. And na so em so poke aso sa so je ni bi so car. And then na poke em say be say 4 or 5 cars cra. And a crash here, yeah. And I say you so motor accident and no whatever. Poke aso what mu a. Now what is that? Rider chale. They are some cry. I know they are. Because junction so they obedu obe to book kakra hwe. Just say o miru na obi e ba. Yeah, no be some say. You see, yeah single lane. I face you face me. Yeah. And the maka kwenhia esimeni pewu. Dual carriage when I'm baby dia asema. Dia na accident bi si o dual carriage so a. Ni patimi kura ewu. Yeah. Because expectation is same. I face you face me no. And then they head on collision. At least and they are not nodding. But me nam ha. Also nam ha. In fact, to because I said I cover cross half in fin to make sure so all car no going to be slipping. Emma me lame. But accident is see Emma ni pewu. And I'm sure of Ankodi. No, they na you just na say kwan mu. And I know share little things no. Pokiasi. And you tell nipa ba ko say if you was a deal. Oh, I was see. I mean, I say. What to you? You quite online. Patrol phone active 0302 211 701 0302 211 702 0302 211 703. Obey me join here. Zoom in so you're active now. So the headline. So Abba. Yes, from adomonline.com. I see Wontumi's imprisonment will not stop NPP chairmanship bid. Spokesperson eti kasama for anima Ora Bernard Etchi Buesiako, the Ashanti regional chairman of NPP. And I say e wo see a chairman Wontumi akoto ensewom na dwafie de den so na ni so do so be national chairman de ma NPP amayoko no enyi emfa emfiri honom. Sami are not qualified to receive our petition. Persons with Disabilities Coalition. Eti enwa na sebio wodi dem na woni adwuma ye. No, the one crata come and penny at times or the command penny. Some penny in one sim in my pampen for into one and more. Yes, a cock of fat a presidential aid and Abba, say Omra Meji, one cratano. I don't say cratanian farmer because unqualified said, O Beji and Cratania command His Excellency the President. And sadly, a coso, and we just so unfortunate. There be a young woman said, Nipa na wabano wama in his own capacity. Meaning is a Samia yet one a bed to some Mamma and Yanaka to a money bed. There be also the Kratana Quakumam penny. So man penny Krata now the Quakumano, Sebe drew and also say what here. To make sure so Kratana the coin and a bit me a could do man penny or now. I know you will say every man penny, some sabbat me. I can not see and qualify or maintain qualified. Me and Yai, I think that Mwa na ye focus or say a crater de econo, a drum and penny honum, ya no ye, ever at the Amayana. CCTV footage of movement truck crashes into police pickup on KNUST campus. At the end of the Kejua Eka Wasem no truck driver, near Aquacop Chria, police for a car, and a yard to a crime. Port and Harbors Authority warns public against fake auction notice. Your cars beer, ya the auction. So be in the care from on Abba. Due to your so channel went to me and chia, a bread man so much went to me and chia.
the ban say beto Ghana aban kokum na aban abondon komi na aman for beto be si nipa bi di fake auction krata ena de ekwa akwaje sa kasi ebi ena Ghana Port and Harbour Authority through the Director General Ebo Kokose wa wunnim na wo di fake auction krata beba so ba beje kasi no ebi no eperifo be ma Ghana mambra eno edie pam so trotro crashes into police vehicle carrying suspect on KNUST campus several injured ish see what's the more any 0302211701 0302211702 0302211703 Zoom this year active journey na yeni enkomo onkania no so awo offer na ye be wo de da so ejina esu ni mu hey we dey isi jesremo ada esremo yesre yisi ji papa se be a hode wo bia monya ntem na we die sa sum kabiri te unu ba bi na wo hunu kane apo no akase wo ha de ha kakra wo hanom yese kabi sa ne nemu sa ne de ba esremo ene be sre ya police for no so ye wo areas bi ho no mu a yenum kane akra manfo hunu amane in terms of security ti ye be sre yenim sa areas ni nyina se dum kane be sre nyaka mama hunya ha e wo sa botem ratimi aboa na nipa bonefo bi anto anhye omanfo no so ana person na ye koliba ko e ka kire se ono no area wom na difficult pass obetimi kura apie because kane a honum kura na da se na kane a edi won te be sre police for so sa areas na kane a edundum ya kane a kura no ya gi amanfo bag ya gi amanfo phones no yenya sa blackout kese ko a kire se ya na ja ya mai ho aye ha sena bi amanfo no enkoso enkoto ye so edem enura the minister for road and highways Kwame Gavis Abuja so ahye na probono bi ase ebiem ya oni ehwe contractors a ye de akwan kese akwan odo ahye omo especially the big push project no ahye omo so kwa mutimi afa so a omo eye maba kan wa asem de acho na good morning mbra kwasi nana je la uvijiri sa umpo moye nyame adu me ho ye pa na nso e sister me ho ye sister fi aso ho ye nyame adu ne ho ye pa ana anda wantumi amba bi okwa ho jim kakra okay mbra kwasi na sende hade lusa yo ande kai me ho he me ho he wadawro ma wai but ma monitor ta ma mode efa course no okay me say da me ka me party ho sama sana me so maka ade aba na ya emboaye okay eni bi ni se bi ende obubu eja de be sitting for economy sabe tun for economy yentin ko ton tos anaji do simu yentin ko to gali do simu lokosi enkoyi efi ho ana me de enchiama de nkobia yentoma no na ye mentin na juma woye na ba me anso yentoma na mbra na we de ye hu sukura ya me kam ho nyame enka unso na eje from yeji anore by 2 p.m. on Zoom 2 p.m. good morning minu akwati na pomo e boko na nso e Ebenezer the rade odi abidure ya da nyame ase thank you afia kwa ma ora oh live no onye no so wa fi unu aba me bo ma fe no oba o checho kakra yo bia ma menchia na fia ojoso akwati mo se ma ba ide chairman na kwesi ogasu so chairman maintain o Ashanti region machia no one Kwame Oben Dakon also call for vice na agric minister honorable Eric Commercial na mpai akwasi ye light and sem na me take ye light minim fiti ahomache na nyina till now mo for jambo am for any light it minim say ye Ashanti region ha na bebia o modum light akra ha nyina ba bebre off yeah oh okay and what me say a general court by be say ECG for say Greco say GR for say omo ye no omo keka omo ho omo fo hia light e say magazine fo be hia light omo de ready e be ye adwuma nti say court bi na ba omo keka omo ho tentem omo nyen fro ma na esumra no odem pa but yeah that's it 2 p.m. that's it pa I'm picking the next one. Hello, good morning. Hello, good morning. Nana Ojambwa, my Reverend. Reverend Pacho David, turn on camera, no mute. Aja, any other soon to you, who the Ekubia? Asemo. Asem. I was my mentor. Let you so. Now, me chamo for you to be Obia. I was in Kakame can say,
ewia so sanoma bridge bubu akanoma won fa ho bridge bubu anoma kon fa ho ananu me be kan se media de said to anum say ka education minister ene ne nkasana sector school ya kusu ne kran ko mutimi enko school bo on fa form no better exams e o school mu asabre omo esotifia ne ma be hadwen awasimi wie na kire nipa bi nsama no mo kekan take na o man ye pini ya na se ye pene mi amfa ne bi nya amayosem mi amfa ne bi nya amayosem e di se ne baby na say am won se ma no abrim den na aba epem so na meka mini de meka pusi e me nti na meka so no ma bigi bu on fa no o mo hwe no mo entoto ne me no munya se ye ka so no mo dan ya no e de akwa amosem ma eni amanfo abekanse bi atia ya but as Reverend Ana Ojambo ama mamfa Idrisu, good morning. Good morning, Ofakwesi. Boko na usumi de anu ode nche enkran de yi. Enya bro. Hey. Oboase adia enyina ye da sumo, enya sam ketua. Ye jiwe. Beautiful beke kanema bom. Na mama kania no ensamra. Ahmakia na be edumuye. Na nse de na agina pa na agina kama not amache nim de na unya ba bia betimi agide be hu anim kakra da watari nkwa na asa ye white kakra ye pi Asamu Ofakwesi ba mo abaso na uni oba nso ya we bia so me chiara na pai ojo so na warm water na wo kire me no in fact abo me yie papa okay sorry me no ma tun say ne ma me ne hu sisi mu so yie pa ya me kira no bia nso enum bi mo fa nchi aso nkoma papa Alhaji Yaw Ishambos to income Ashanti Regional NDC chairman papa any Kwame Obendako ni David Adama was West chairman there be kind of say and na me monitor enyumbre na o frɛ opini bi na obisa no gold board no kana o mo ka ho asɛm no because ye besre Ghana hanama yete no sebi se minority for no o mo de nsɛm bi ba o mo nsɛm no NCC so pepepe mfa mayen and opini obisa no say adwama so Dubai na Ghana yekoton gold na asa hefa obisa say yise samejefu mu be kirem bebi o mo koton gold na muni bebi yekoton gold e de na mu hu say ya boka sei and I find sir. Anime when ya pa ho sa propaganda Ghana ya pa ho some je fa ba kire mo nura ke ya di ho ma e no kure se gold board aboka ya mboka bia ke de hia se ye sama gina yie ama e dollar na gina e no na ye MPP fo no ya o mo ko fa some je fa ho tan be de abayi ya pesa de na kura mo some je fa nyina adwuma me da se ya menhira so me da se Eduso ayin good morning ayin Baba do mpo mo ti ben. Nyame adome ho na anso e. Na meti ase. Na instead fi aho ye. Nyame adome ho ye pa. Baba di wo fa ase for no akwa mo kan. Bibia hye yie. Wo fa ase mu nyina ho ye. Obia apopom de ye. Nyame ase. Nda de esuma aduma my Ghana nya. Oh. Enya ye nti. Na ni bi ni bi nti ye hu na ekọ. Ye monitor your phone so. Black way say na pay ma me boni tew. Me come asem so na me ko kanation over pass ni hia me papa me be dey me kan ho asem a copy on to time me hu dey o ma start project ni ye ho adwuma because o ma close so ade na adwuma bi ankoso na o ma close so ade no na ye close so kwan no e wo ase a kwan no close na nye better sa ma ye kwan no mu twa ye den ma ye papa ye sre mpeni for na e close so ade no o ma close no o ma ye adwuma no tentem ma fi o ma ye na ye tumi use over pass no na seven ni papa empem e wo kanesi pa Blackways an pe woni nyame nya adwuma Mate me da say ahen eso de no man peke menes caller hello good morning Emilia good morning Emilia pacho on mute ho oh Emilia okay yes. Good morning, Emilia. Bako de. Me did say ho ye pa. Ya me adome so me ho ye. Na o camera ne call fo. Ani o me camera yi na me ya ho adwuma yi. Me ba ka o nka Blackways. Me to kana me hu, o da ma me ti o.
Ah, yo, me Okay. date. And no pay, mame, so my bay, mame, chia, honorable Eric na minchia chairman na kwesi Augustus. Papa J, Oba Deputy Ashanti Regional Communication Officer Michiana pa na me kwama asem so no. Ye wa aso ase. Ye won nsuo bi da wono ma ye frɛ ne palele. Okay. Me say 2016 mu ho baby. Na His Excellency John Dramani Mahama wo abenyane so no ka kire ye se no peso ye sa palele no maye me pa na chopa palele ya ade a eda ya koma so pa nka omo be ye palele maya nka be ye de pa Okay. e ho no mutimi mu se efi no doso tem bia omo distill omo yi Gata no. ni mu a Okay. asan ye de na enatini na sa komu enti ena ya sa ba ban mu die asoase wanim asoase die NDC a strong pull enti ya pa o ma chew o mo hwe na o mo nye sa palele ne maye efise bigidi se o mo timi ya palele a sa insuyiri sa nyoma na eya nsuo to dendenden a itimi yiri aboabo number 1 ene ni din de say apeja hine state sa de na ebetwa ya pa o macho so mo tia That's Emilia. Yeah, that's it. I'm Eric Bodi Ewo Bechem. Eric, good morning. Good morning, bro. How do you light? Fine. My PR bunting. My NDC there, so no buy do light ne do the whole Ghana. And so some people time and can tell me say they didn't. Now, black question say na no me can say bi won kan kwan so. E kire mu. Mesre aban no. MPP ne ye bypass bi wo konongo. A na bemboa ma nka uduru a nkofo krom ho ma traffic nchosa. Na fe nsuso no galamsefo no. Unim se ofi nkran ba na hwe konongo duru fitam ho no na ato ani hwe onse ni fa so wo fom ho no mo a. Awia kete ya nkofo guura mu totototo die bi se 9 months for no ne wa buru water gas for no. Wo mo wei ankrofo awia krom die tu galamse wa sa no na ye besre sami jamfi ana NDC fo so wa yi ano na onyi hwi ano na nka ye to mam ne ye say enema inflation apafom dollar apafom na still ye de enema to an ye tu eno diesel 1 gallon ye say ba driver fo ntimi nkasa ya to fame ena NDC ehwe man no mbuni saa na ye de ne ye kan say Ghana ni bia ye catch us say to abama Dr. Baomi ana mo ye sepro ene ene into 2028 ni du a what no kwampa be fa so ato abama NPP aban no wode nhihye pa ba oman no mama Ghana ni bia ho ato no minu ane nyame nya adwuma me da say Eric body anyway free bechem and okay some song what did you do akunyam fe and I show top blue patch wa what call there patch unmute mami click my hair microphone no Adom na mpacho nso e. Nyambia da pacho di no ba free. E frame na napoku me ka say free amasaman obe. Okay. Na pacho etio. Me na accident a wo kan ho asemu ni. Yeah. E ha adwene pa but ya so tene oman we mu nipa. Se ade we na me pa sanka MTTD for betimi abegina me na e free ofanko e ba poku ase. When say oma wie ekwan no do carriage no oma wie outer lane wo ho na inner lane wo ho wonu say inner lane nim na aye bus stop bra yeah inner lane no nipa ni nim say Messi wo jontai Messi wo jaheba no okay ta ne nam inner lane na eduru anwumra wo be hwe car aba peso adan a cars sin crofo e wo inner lane no si inner lane na wafa
say nadeɛ no ɔmo agi wei nu akro so aba minia ahomete ahome inti sadeɛ wei fane sɛ kaa bi ba na ebi aka akese wa fairly break ya ofi sɛ den besie mesre pokuase sɛ MTT ni bi opokuase ana ofankɔ a efiri ofankɔ ba agi ofankɔ eba pokuase wo besi interchange ne so no middle lane no a anke honom ka enyina no ho na ye ba so bate mini a mesre na light na edum no light edum nationwide enye ECG eye Greco na enye problems oman we si ya antayasem ne ye tan nipa biribi oman na ye ka kire no medase pa abofa che afi ye fa ensema odo da bokata nso de aba ento aso efa mo amtimi free nye de mase ye pa de mase ya oh show okay man fa show show good morning on mute mami good morning Shamoni Shamu Obuasi incoming Gongo Koko oh okay but wait you radio mami nchiam na member na dasu mo bojuma that's on send na me ka fa minority press conference led by Apino Markins okay na Sami Jemfin so aba be demonstrate nti me de na nka me plan say yamma kwan because Sami Jemfi aka several times say yam friend parliament ana be bia na nka ombra no ontrechim no mo bie hu ye eko nti mesre say yenya abutre ma yenya back and front na enyina yentena ase na yenhu na Ghana no enkoyeni because yenyina edi adanse say good board by amane ma bi aye kama ma Ghana efa dollar assembly nka de bia wo beti say ese wo koto no ema ya tu ade beti wo gina hokura wo gina store hall to wo beti say ese ya tu na wasa ohu saa no ema ni esi say esi aye hu se ni na Sami Jemfi aboa ma a stop demom ekwan ben na ebefa so a se kaba ana se eboka ye befa so ehu se ekoyie ana enkoyie no ye nyina ye nka mo na ye ntie say shabo beda se ba fa Christy good morning of a Spokesperson hoye Christiana Opokumi hoye ye de nyame ase me mo fa akwasi nsia boate the sister fie jamu kasarate wate se dia ka wo obeba to da ta ni me ka kire de se me tia no pa wate wajo so holiday no oni ni ye na oni se adwuma de wasake gidi pa anti of a says so na ya de yenye o traffic light no na be benye so here benye ye best rebe se benye traffic e mai ma aboso yes rebe de ma boni bi ansi ansa na ba be ye bibia fa woni nyame nye adwuma nyame so enka onso ho ye da se pa Christy so onso to be join ye baba good morning apom de say boko na so ya ba boko me hu be papa na musumu ye mamencha nsham ala tambonsu enka mancha man asante NDC mamencha na papa na mencha ba chamfo na masa ai sister fahin emsa no na nro shi me hu no okwa ahunjem kakra okọ rest mbo nyame ma on rest ye na on sampamra na ye adwuma na enkoye amen na mbesre ade mbesre wo kumase ne se ye pulsufo a awo kumase no ye besre mpenifo mubarak honorable mubarak ne mpenifo se apulsufo mo ha kumase ha mo ha motofo ne ade detafo ne hwanhwan no mo ha ho papa on ba masa ankrofo no kura busan ba fu aban na nkasa ye besre wo mo adwuma na wo ye ne de aye but se kakra na wa ko chi motofo pake wonim de anti ayesa wo so won fa na nko amana omonko ye gesa kakra na wo beje anza na wo beja no na wo gwesi ne tam amane buafu na aban ba na se ye besre wo ye kasama aban no ye mpeso mo pe asambi amba mbesoaye na ye kasa koye tententen
yɛbɛsrɛ policefoɔ sɛ ɔmɛyɛ adwuma ɔmɛyɛ no ne kwan so ɛmfa ma yɛwɔ asantere meda ase bate baba bɛso bɛda ase paa ti yɛfa esi Adom na yɛfa hair tips ɛnto aso na wotwe mi na nkɔmɔ a yɛdi ɛyɛ about chest pains nti ɔhaw yɛ awɔ ɛwɔ chest ɛni nyinaa na ɛyɛ deɛ ɛka hefa de betumi aka wakoma doctor for HHM ɛde ama na ɛyɛ wada that's day 4 of nkɔmɔ a yɛdi ɛde fa chest pains so yɛhwɛ embrace here